Masukin aja Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes sebentar ya teman-teman. Sebelum kita mulai ini cek sound dulu nih, cek sound. Apakah berfungsi dengan baik soundnya? Hai Nah, guys. ya. Guys. Nah, kalau di jarak mana iklan ngambil dek? Udah. Mana? Udah ini. Udah. Udah. Ini dulu. Udah ya, siap ya. Lalu bocil ngaji, mana bocil ngaji ya? Belajar ngaji bocil andal badut. Bagus. Coba nih, ada nggak nih? Ini apa? Tidak. Iya. Coba tes. Halo. Bocil andal badut. Halo. Bagus. Halo. Coba nih, ada nggak nih? Ini apa? Antara dua. Tidak. Iya. Bisa nih dek. Udah. Tes. Ayo. Halo. Nanti tidak ya. Iya. Halo. Oh, tidak. Iya, yuk. Dia baca, aja. Bismillah. Bismillah. Ini aja sini. Sini. Diam. Ini pegang sini. Nah, dah ayo ngaji. Ayo. Ayo sini. Ayo, fokus ngaji. Dan bagian nempel di baju, ayo. Ya, Dek. Bicara siap, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. A. A. Ba. Ba. Terus. Nih. Ta. Ta. Kemarin bisa. Terus. A. Ta. Ba. Ta. Ba. A. Terus. Nih. Ya. Ta. A. Ba. A. Ba. Ta. Hmm. Nih. Hmm. Ba. Ta. A. A. Ta. Ba. Terus baunya. Ta. A. Ta. Ba. Ta. Ulang, salah. Ulang. Ba. A. Ta. Terus. Nih. Fokus. Ayo nih. Ayo. Ini. Heeh. Ta. Hah? Ba. Ulang. A. Ta. Ba. Terus. Ta. Fokus ke sini. Ta. Nggak usah ke mic, nggak apa-apa. Kedengeran kok, ke mic-nya kedengeran aman. Terus. A. Ya, bagus. Nih. Nih. A. Ba. Ta. A. Ba. Ta. Nah, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ayo lagi, biar lancar. Ini. Ya. Ayo fokus. Ba. Terus. Ta. Ya, terus. A. Ta. Ba. Ta. Ba. A. Terus. Ta. A. Ba. Ta. Hah? Salah. Ta. Ini apa? Ini. Iya ini. A. Iya. Ba. Ta. Ba. Ta. A. A. Ta. Ba. Ta. A. Ta. Ba. A. Ta.
A, Mm-mm. ta, ba, ta, ta, a, Mm-mm. a, Mm-mm. ba, ta, a, ba, Mm-mm. ta. Nah, sekarang bareng Abi ya. Bismillah. Bareng dulu, bareng Abi. Tapi belum baca Abi nih. Nah, lain udah. Belum ini. Sekali lagi ya. Mana dia yang ini bisa aja deh. Coba tes. Pindah sini. Coba ayo tes. Ini apa? Di sini. Coba tes ya bertanya nih. Kalau bisa pindah. Ayo. Kalau bisa pindah ini apa nih? Nih, Hmm. ba. Terus apa nih? Tadi ta ya. Iya, tak. Ulang. Ta. Ulang, sini ulang. Ba. Hmm. Ta. Hmm. Nih, Apa nih? Sa. ta. Sa. Tasa. Iya, sa. Ulang sini, coba. Nih, Hmm. Ini, ya boleh. ta. Sa. Ta. Hmm. A. Ba. Hmm. Ta. Ba. Ta. Hmm. Terus. A. Hah? Nih. Nih, Nih. Ini. Iya. Ah. ba. Ta. Hmm. Ta. Sa. Ta. Ta. Iya, terus. Ba. Hmm. A. Hmm. Ta. Sa. Ta. Sa. Ta. Sa. Anda bisa. Coba sa. Anda bisa. Coba sa. Saya. Iya, sa. Hmm. Asa. Iya, lanjut. A. Hmm. Asa. Hmm. Ini kan Apa nih? asa. Ta. Ta. Terus. Ba. Hmm. Terus, iya ini. Ta. Hah? Sa. Ta. Oh, jadi belum bisa ini. Ini dulu aja, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Copot. Ayo. Jadi jarakin aja deh. Yang ini tangan ini pegang sini. Ini, yang tangannya pegang ini. Ayo, nih. Nah, ini deketin ke mic, ke mulut. Ayo, ke mulut. Nah, ini Dedek nunjuk ini, ayo. Ba. Ba. Ta. Ta. Ataba. Ataba. Taba. A. Da. Ta. Ba. Ta. Ta. Ba. Ba. A. A. Ta. Ta. Aba. Aba. Abata. Abata. Bata. A. Bata. A. A. Nih. A. Taba. Daba. Ta. Ta. Ata. Ata. Ba. Ba. Ata. Ata. Ataba. Ataba. Tata. A. Tata. A. Abata. Aba. A. Abata. 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 Nah, cukup. Shadaqallahul azim. Hah? Pindah mana? Sini. Hutan. Oh, ini yang belum nih. Ayo ini. Ayo lihat batanya yuk. Kita mulai yuk. Ntar ya. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini tangan kirinya yang ini. Ya. Yang ini tangannya yang nih. Ayo tunjuk. Ayo. Ya gitu dah gitu, ha. Ayo. Bismillah. Terus. Keras suaranya. Him.
Hmm. Alif ba ta da jim ho da da ceng cot Hmm. do to am ta ho Kaf. da da ming nuran Wau. Lam alif. Hamzah. Ya. Iya, bareng-bareng ya. 1, 2 mulai. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Lagi gede, ayo sudah mulai. Hah? Sadaqallahul azim. Allahul kafi, ayo. 1, 2 mulai. Allahul kafinya mana? Ayo. Kemiknya pakai. Nggak bisa. Allahul. Nggak Ayo. usah. Ayo orang nggak boleh. Ayo Allahul. Tapi ya duna tapi cedana tapi cedana tapi tidoe tapi cedana tapi area tapi amdo Ya, orang Abi ya bareng-bareng ya. Allahu kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Udah ayo sudah mulai. Udah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kak, ayo Kak. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zalali wal ikram Allah. Ayo suaranya. Maftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zalali wal ikram wa qurab bizidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kami satan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazi tahalu bihil uqadu wa tafaridu
tuqadu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma lumillat. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil aziz tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma lumillat. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 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 Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa ba'du fa inna lillahi qad qadara billahi rabba wabil lamidina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah wabil qur ani imama wabil ka'bati qiblata wabil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin. Ini nggak apa-apa nih, terusin aja. Anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi
wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika ala zalika lika terus mana nih ala zalika nahya lika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bifad likallahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Nih ayo juz amma teman-teman, bagi yang mau ikutan silakan ya, buka juz ammanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbik firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya salah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil, ayo itu udah mulai. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabil wa tab ma'atna anhu maluhu wa ma kasab sayas la naran zata lahab wa ra'atuhu hammalata hatab fi jidha habalum min masada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza
iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil lahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'as makul. Perhatikan tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yasabu anna malahu aqlada kalla la yumzanna fil hutama wa ma adraka ma hutama naru wahil muqadatul lati tataliu ala afidah innaha alaihim musada fi amarin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin lazina amanu wa amilus hati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun Ma summa kala sawfa ta'lamun kala lau ta'lamun na'imma yakin lataraun jahim summa lataraun naha aina yakin summa latus aluna yawma izin anin na'im Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat bukan khafat, ini tak tuh khaffat mawazinuhu ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Kalau udah dibilangin sekali ingetin apa, jangan lupa lagi. Ingetin kan udah bilangin mulu khafat bukan khafas. Huruf ta itu. Dengerin, ingetin mana hurufnya kelihatan, baca. Kan sih baca Kak. Ya. Fokus bacanya. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam M itu M dibacanya apa? Terus am im lam lim lum terus kam kim kum ham him hum terus awalam ruhu alaikum alaihim zalikum ro'auhum hamsan jam'an jadinya godobi terus terus dahum kom sa
น ใบหน้ากลม Terus petan apa? Sama buat baca. Petan. A Z Z mon fa la. Apa itu? Ulang. Kok fo sih? Emang ada fo? Apa itu? Fa. Lah, apa ya? Apa ya? Falahum. Terus Suratun. Terus cepat. Haulakum. Terus Hai. apa itu? Tun. Ulang, salah. Tegak. Nah gitu, kegelapan jadinya. Nunduk, tegak, gelap. Terus Hai. hayatun. Hayatun. Terus Im. Terus ini, ayo ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lam. Ini apa itu? M. Jadinya bunyinya apa? Em. Am im lam lim lum pam kim kum ham him hum awalam amruhu alaikum alaihim. Ini ya. Tadi udah itu. Zalikum ra'auhum hamsan. Tegak. Jam'an. Terus Godo bi fa ada bawahnya itu. fau qakum ham lan. Terus Kaidahum. Ini tadi udah ya? belum. Belum. Kom satun. Bainakum
nun fa falahum Terus su suratun haulakum hay hayatun bareng-bareng sama Abi ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lam. lam Lam. lam Am. am Im am im Lam lim lum. lam lim lum Kam kim kum. kam kim kum Ham him hum. ham him hum Awalam. awalam Amruhu amruhu alaikum. Alaihim. Zalikum. Ra'auhum hamsan jam'an Ghadabi fauqakum hamlan kaidahum khamsatun bainakum azimun falahum suratun haulakum. haula ulang kami dulu Baca ayo dulu tadi. haulakum Hayatun imri'in sadaqallahul azim. Dah tutup ayo. Allahumma rahamna. Belum baca itu. Ya. Adapun rukun wudu belum ya. Ayo, adapun rukun wudu itu ada 6 perkara. Pertama, niat di dalam hati. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh 2 tangan beserta sikut. Keempat, menyapu kepala. Kelima, membasuh 2 kaki beserta mata kaki. Keenam, tertib artinya teratur. Adapun rukun Islam itu ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kedua, mendirikan salat sehari semalam 5 waktu. Ketiga, memberi zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. kelima, pergi haji jika mampu pergi pulang adanya. Adapun rukun iman itu ada 6 perkara. Pertama, Percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Keempat, percaya kepada rasul-rasul. Kelima,
percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Adapun apa lagi? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa jamalika. Apa tadi lupa tuh? Wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rizki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dah ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Bentar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi rabbi hamli minas shalihat rabbi hamli minas shalihat rabbi hamli minas shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Ya teman-teman, sampai jumpa teman-teman ya di hari berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.